Arkadaşlar, menin görücülerimin biri Rossiyada işlеген Madanbek деген menin kattalıuçum 90 жыл ekan. 90'larga bir salam aytıp anan 90-90'ды bir tartip koyasızbı dep surangan ekan. Oşoga tartip koyayın. Madanbek, senin surançың менен 90'larga menden çoğun salam. Qayerде болуңlar аман болгула. 90'lar sizler күчтүсүңөр. Assalamu alaikum jigitler. Nesar. Önce bir palet. Sucuk alıp gelgendim. Aralı. Nav bir palet. Arkası bir palet özünce. Olğanı şu. Şunu düşürüş için bana kaska giy deyit nanday. Jilet giy deyit nege. Anan hazır men putumda janağı stроительный giye turgan. Жана өтүк башы темирден ушундай кий дейт. Андайым жок десем, ошого кетти. Мынау басып туруп эле 5 метр айдап токтосо деле мындай кылып коет экен. Ар биричи мындай. Мына баардыгы ушундай кийип алып келет атасыр мага башка кие турган. So these are gonna go on I your know. foot Thank you. and then around your ankle. Yeah. Okay, thank you. Vallahi billahi yok. Giydim lan hiç. Şunu giyiyorlar aydaşım gereken de. Hani şu bargandan yine giydi soluyorum lan. Kaskanı giyip, jiletli giyip, anan başmağını giyip, başa neudobno ekan mына gaz tepkeni. Emin mына жерден burulup hazır. Öte çoğun zavodken şu жаққа girişimiz керек ekan da kıskası. Şunday instruktajken. Hazır men dağı bu жерде instruktajımda ekan. Men bir komutaga qamap qo'ydi meni. Şu komutada televizor qo'yib qo'ydi, o'sha жерде instruktajlarni qo'yib berib qo'ydi, uga o'tirdim. Geçirmey olduk da. Anam men giyip turgan namı alıp barıp görsetip berişim gerek ekan. Şunday giydim depçi. Jana girgen jerdegi jana security dep koy, jana girgen jerde nele. Общем, жана охраннигине да, олду да. Ошого барып, мына мен мындай гийдим деп көрүнүп коюп, кайра келсем анан түшүрөткөн. Олду дагы. Мына КППга. КППдан баа сураганда ушундайың баруу деген да. Анан жок деген. Азыр бул кыз алып келип берди мага. Алып келип берди. Азыркындай. Эми ушуну ошого көрсөтүп беришим керек экен. Правиланы куруп сен. Bu maşına men eşitip alып кетет. Ушул заводдун ичинде дагы правила менен айда кеткен деп кой. Бизде болсо эми ал деген мына азыр стоп сайын научи. Şu жерге токтоп, как положено, заводдун ичи. Анан айдаш керек. Анан дагы ошо кичине эле жерге ремень тагып, токтосо сразу жанагы машинанын астына башмагын коюп, эми подъем болсо, ылдый иш болсо мейли коесуң. Түз жерге деле калган машиналар, жөн турган машиналардын бардыгына ошондо коюлуп турат. Bag'ına başıma koyulup turadi da. Anam shunday ekan, tartib shunday ekan. Bu yerda yurganlar ochki taqib, kaska kiyib, jilet kiyib, boshida shunda boshmaq taqib, mashinadan tushsa, jana boshmag'ini qo'yib, jana protootxatniy nima deb qo'y, jana ko'rgazdimi shunday. Shig'ilib shunday pravila ekanda. Men birinchi yo'l keldim bu yerga desam, olib kirib televizor qo'yib qo'ydi. Televizordagi instruktajni ko'rib o'tirdim. Nimadan? Bu yerga kelibizdan to'xtaymiz. To'xtab turib, menga g'ayraydaymiz. Mana joqda poyezd bilan olib kelayotgan, poyezd bilan neler tashiydi bilmayman, biroq shunday temir tezak chiqargan edi. Zavod ekan. Şu joqda shunday pravila.
bir тоонун чекесинде бул жактын эрежеси ушундай болсо эми калган жака кое берсин. Азыр болгон анал жерге токтосо могу кара менен түшүрүп алса керек. Болду, ошол эле. Ошон үчүн мени аныги муныги бардыгынан Ford 150, 250, 350 деген пикаптар экен. Ford компания менен иштешет экен да булар. Азыр мен бир жерге токтоп десем. Неудобно экен, мына басканда бутун кайрылып, неме болуп калат экен, өкөт. Көрбөсүң? А болду дейт, бар чирө бер дейт. Аракетте. Такага калат экен. Илинип атат мына бирине. Мына бирине илинип атат мына. Мына илинип калып атат. Чечип даярлап койдум. Азыр келип көрүп кетти, азыр чүрөт. Эми кызык болот да. Бул таш чыгарган, кум чыгарган, шепеңге чыгарган завод экен. Мен ичкериге кирбегенден кийин заводдун ичине мага касканын не кереги бар? Тутма биреке түшүп кете турганда мынанын не кереги бар? Жилеттин не кереги бар? Абоптур жилет мейлем. Бул ташматтардан мына кийин жүрөт экен. Мындан бери противооткатный болуп кеткен мындай. Ал жерде турган машинанын бардыгында бар экен. Азыр айланып карап чыктым. Тектерде полный, даже мына дагы. Алда турбайбы? Анда бирөө yapıp geldi. Maşallah. Too kenin kazıp attır da. Bizde de Kırgızistan'da too kenin kazganlarda da sizlerde de yol ereceleri uşunday bizde eşek jaylı o. Şonu жазып koyarlar. Bizde de uşunday kaska giydirip jilet giyip işleysinler mi? Uşundaylardı, mındaylardı başmaktardı giyip alıp kim kalaganda sportçuka çağın, biri şorta çağın, eşek jaylı o. Kırgız biz koy depçi. Жазып koyarlar komentara. Sürü başladım ne ki? Sürü da. Sürü şunca kalmadı koy. Şuna dostlar. Şuna işte lölün eşeğin suvarı pulunu aldı abi ya. Buna da özünce bir paletti. Özünce bir palet. Bundan da özünce bir palet bulup koyup. Bu jana taşmaydı ele turgandардын tişi okşaydı. Özünce bir palet, bunun özünce bir palet. Mına uzundan bir palet. Nereden de? Biri koy, biri. Teste şuşundan gitel, beka poyuzulda geletken. En ele talayken de örü. Alacakta su var eken köl. Kamprovat okşaydı özgende kamprovat. Şunday. Paletin ortasına batmayıp da ekan. Vilasızça. Bir jagынан kötör, iki jagынан kısıp aldı. Hurmatly dostlar, mына сонун болуп, күн батып атат да кызыл болупчу. Ошону силер менен бөлүшүп коеюн деп. Сону görmüştüken. Ошону силерге тартып коеюн деп атам. Ошо достор. Keyingi videonun uçraşkança, görüşkönçө, сүйлөшкөнчө дегенде аман болгула, кайрылуу тынч болгула. Алыста жүргөн мекендештерде баардыгыңарга жалпы салам, комментарийлерди окуп баардыгыңарга жооп беришке да үлгүрбөй калатам. Колдон келишинче жооп берип, колдон келишинче видео тарттырабыз. Катталыктар катталып, лайк